guys, may MM Victoria, may sasakay na pasahero. Guys, service ng Sorsogon. Yan ang RK. Tao guys si Labil. Okay, nalit naman tayo guys. Guys, bababa ulit. Kuya ulit guys yung kahapon. Bus number 120. Ito guys, DLTV 1429. Ito guys, GPH Pamar. GMG Transit. Shoutout nga pala kay Christian Labroska at kay History TV. Ito na guys si Pico Lizarog.
Travels and Tours. Nasa likod guys si ARMG 11. Sunod-sunod na yung galing Pilar, Legazpi St. Jude. Ito si 906, 915. Going to PITX. Guys, Silver Star galing Maasin City. Delamontes Trans. Ito na guys yung Golden Dragon Navigator ng Ilabid. Shoutout kay Fernando TV. Grabe nataw guys. Punuan guys yung Legazpi St. Jude na galing Pilar, Sorsogon. Ayan o.